Uzgajivačnica papiga u Bihać uz Irfana Ljubjanića broj 33 kod Juke. Znate, nimfe. Tigrice. Australijske zebe. Zele. Žuta ježenka, crveni mužjak, australijske žebe, ovdje su parovi tigrica, znači imate da nabavite papige u uzgajivačnici kod Juke u ulici Irfana Ljubjankića 33 Bihać. Papige iz domaćeg uzgoja, tigrice, nimfe, australijske zebe, rozele, mali aleksandri. Sve to možete da nađete u uzgajivačnici kod Juke u ulici Irfana Ljubjankića, broj 33 u Bihaću. Po vrlo povoljnim cijenama. Nimfe. Imate jedan par nimfi. Aleksandri mali, zeleni mužjak, ima orlicu oko vrata, a plava je ženka. Mali Aleksandri su polno zreli. Kad stignu s polnom zrelost, mužak dobija ogrlicu, kao što vidite. Dok ženka nema ogrlice.
australijske zebe. Imamo bijele, kao što vidite, čisto bijele. Uzgoj u oliverama, u zatvorenom prostoru. Tako da su ptice i ljeti i zimi po ugodnoj klimi. Niti im je ljeti prevruće, niti im je zimi hladno. Jer su u zatvorenoj prostoriji. Tu se i legu i odrastaju. Znači, uzgajivačnica se nalazi u ulici Irfana Ljubijankića, broj 33 u Bihaću, kod Juke. Možete tu nabaviti nimfe, tigrice, australijske zebe, rozele i male aleksandre. U ulici Irfana Ljubijankića, broj 33, na broju 33, kod Juke, uzgajivačnica. Tu sam ptice iz vlastitog uzgoja, zdrave, mlade ptice, koje uzmete lako je pripitoviti, nisu uplašene, nisu prošla hvatanje, prebacivanje iz kaveza u kaveze, transport, ništa. Znači, tu se izgleda i tu vas čekaju. Tu smo ugasili par mužjaka. Standard tigrica, tako da bi dobili malo veće tigrice. Krupnije. Možete se javiti i na broj telefona 061 797 409 Juka.